Hadian katto kat ne kenta ke jingjia syak kawang tear gas bat syak bom lati ki nong Shnong ke Mawkynrew bat Mauleng haka step jong ka arpau tarik kula lengkot araja arpsan haki bor pulen kala Pynsaphriang kawe ke jingtho bala soi do ba kitbor lang mukim acting sordar ke Mawkynrew Pyllun uba pet ye kini ki ar Shnong ringkat ke audio recording ka bala record haka por bala don ke jing perta Shnong haka te ke Shnong haka miet jong ka khat khandai tarik kula lengkot araja arpsan kat kum kete ke jing tho bala kedau ba kadai ke jing perta Shnong halor ke Ramakrishna Mission School Mawkynrew ke bala soi do acting sordar kentup ki rang ba bala banjer kerteng yo ba Biswell mukim ba Cromwell shilla ba BC ding mukim ba laingot ki weipan laong ba haka khat khandai trip kala lengkot araja arpsan haka por nyos teng jan miet kala don ke jing perta Shnong ha Mawkynrew banya mi Paidbah sa Umjar ha School Ramakrishna Mission Ketai ke jing tho kala penpau badak ba batha igi Paidbah nong Shnong ke Shnong Mawkynrew ban ra ru ki mokhiu ki nar lengka bat ki berni la ong ru bakat ba ki balakot khat pras nam karta haneng dei ban mi lot kat badon de khat hayeng kan thai bat sinrang hakapor khandai beje men stam jong ka ar pauter ke kula lengkot araja arpsan har ringkat ke hukum babaro ki dukan ki dei ban khang lot kat kum ke audio recording ru la ban yo sngo ya ka ba kum ke ni ke ju ke jing pan bana bala tho hakatai ke kot jing perta Shnong Kajingkli kami menta balai bat nak daw ayu ke Shnong ke phara ya kita tiar ki mokhiu ki nar lengka bat ki berni balai kambata isai haka Kyrwoh sya ki nong Shnong bat kumju ban pha perta haus Sangot namar nak ki daw jong ka jingra kita tiar lala ban sakhi pat ya ka jing yale ka ba mar persya ha padang ki Paidbah bat ki pulet Teruskan berseri kandang di Ïamih Paidbah hampir bersekurang untuk Umjar. Pertama baru di Paidbah Shnong lalu Shillong Mail Shillong Mail bertikun semua kumpulan berjalan kita dan kata selanjutnya supaya menyimpulkan aspek berseri hampir Umjar terkendali saja. Sebab adalah Meghalaya benar benar. Waktu Kyrwoh, waktu pada baru kehidupan. Anda dah benar baca. Sebab menyakhan lewat baru. Kamu kedak berburun. Waktu Ïamih tiba hak negeri. Kalau singkri, kamu Shillong Mail Shillong Mail. Waktu pak election di sana. Lalu kita beri sidang. Berbincang di Pyllun kerujukan, sebab ada mimpi lasta pesai. Kenang menang akan ber sampai senang. Haga jing kun ki nong Shnong ki lapoi ban job ya kita ki pulet ki magister bat yo se ya kita ki dengkol hamadan Umjar ka badairu ka madan ka belakam long try da ka Mawkynrew Sports Club. Kaptu kat ne hadian bala mi ki khubor badon ke huri hura ke office district magistrate ke East Khasi Hills lingba ke kong RM Kurba IAS kalapin jari de ke hukum curfew hakate ke Shnong kat kum ke kendon shispa andru pulai ke BNSS ki nong Shnong kila kenno bakajing ai jaka syaka Ramakrishna Mission ban teying school kamdai ke bala tip da ke dorbar Pyllun bat kam baka madan Umjar ke dei ke bala IT syaka Mawkynrew Sports Club Nadu bersedang hi kumba ila don hi kita kecing semua kecing tur tungi kalong baik dak baca cai kamdon kanu ro kecing semua ni yait de kelunti ke bakut de kecing cai ban penon kam ya ai ke ba ka dorbar Shnong nadu arajar kat lai ke dat ai seka klub ban penon kam ban si ban senam dan bol hate rei katai ke caka nakaliang cung acting sordar bat ki briu cung kila ai seka Ramakrishna Mission kelem kecing tip cung ka dorbar Pyllun mar kani ke caka kadai ke caka cung ka dorbar Shnong Mawkynrew ban Mauleng kan kata halor kani kanurim nakaliang cungi Paidbah kumbangi la ai sa ka klop namar kampat don kanu kacing pendu ya katai karai cung ka dorbar cung Atiar khatlai baong bala awen no ya kacing ai nrei kadang sai ka cu bat ngi ai hiru ya ka klop baru si cunom bakan penbaha bat kan tai ya katai ka madan kenang ban la ban kan tiu ya ki kun samla cung kadong bat kathan khamtam cung ka Shnong ka cungi Mauleng bat Mawkynrew Kamhadian lami so acting sordar ubla penkesan bagajing ai jaka syaka Ramakrishna Mission kadai ke bala rai de ki ar dorbar kata na Mauleng bat na Mawkynrew bat kam baka madan Umjar hi kam dei ke bala IT syaka Mawkynrew Sports Club Banong Paidbah ya kini ke jaka la ai pat syaka klub kata long ka bomdei
mahal ngadu usdam aja lai ba klub sport club Mawkynrew ka kamba yakini ke cakala ai de Barsha ka sport club ban pelong madan football hari kata kam di Malaysia amar kadon hoi kidon ki kot kisla bagi beli baka kacing he jo kata kacing ai kita kecaka juki ban pelong ban football hari ke caka kalau kata raja school square meter ti katba kata kacing sain ban halo kata kacing ai ya kata kuat ya ka sport club kede ba sain da saudara ba kan belum ya lebar ade ke lebar ke bangalum mengah pon mengala simti ma kumur ba cukeni garsno kalong ba ajar khasan larai ba ya kini ke caka an ai pelong madan arsno kemudian unu par kata garai kalong ba unu bala ban rak skim apa dan kino Shnong ali kimambar jong executive committee uta bala ban rak skim pentre ru kemadan te yakini madan la pentre ha kerten jong Shnong nama ba ya kata garai ru larai kada robar ba pelong madan Shnong ini ke jaga om ni kamadan juga klub ha Shnong arjer kasa hari kata ke jing kam badon kita ke arjer kalai kampau ke hadin kata garai pal kalian joint secretary la wat ya sim lembaga pilat ayo apa penteri hadi kalong anu malah nama ka pisah ka bait kalong incomplete di hadin kata apa hau ni slim uba unu ping sela lo pintak dia ke Paidbah haus ana cara po kalau don deng ka wi pat garai jong do ba su la ka do nam tai seni ke di kecaka jong garma Shnong mat ku Paidbah Shnong ada don menu bakeli kepada Shnong mesin jong ketiga baterai yang itu tip coba bakadi kecaka jol mak Shnong baka mesin jong ram ban snai ke school kita nong belasai ke nakalian itu Shnong molen du kala ai hidaka resolution berbar kecaka da yakin kecaka ki ai tang misaka mak Shnong school dan pelong school mesin school ban school kecaka henry om misaka nukun ke klub bagi labu arti cinta da saka klub nakadi ke klub football club jong Mawkynrew dan ni football club jong Mawkynrew kinom ai sotai kini kecaka maka di caka Shnong kin ai betang ni ke school maka Shnong bat adu mentangi ke bat ya kini ke bor ni bat ru ya kata karai ya ke bangi la de keren ni bat ni kata ande ya ke cincia la data usodar obas ngoba kampung bian kata kecing ai cu la de dei wo perkhat ki cingha kuncin dalam ong tongin ya perkat biang nama kani kadang long no kumta tengah hatat hadu kini gisti kumita ki Ïamih kembanda kini kicinya ki persya kini kicaka daga balum apa sur keteng jong ki sur Paidbah ndai ka bah ni saudara pat hadu kini kisi ini pas kemat jadi undon kita kan kenu kecing ong to bangini perkat biang ni kenu kecing tho kenu ka nakaliang kecing ban ong ba tungin ya perkhat biasa isin kita cakap ini lah kuno Henry ya kata garai ke bawah ai ke bon wasim scam kata garai ke cu ke doba ke cu di haru mentaru kena kata ada nyimpi bat balai ba kialum pimba pat kuntu balai persya ini ke cakap hak jinsia kam dei su bakan long kuntu ada dei Kyrwoh suthu entah ka bha kami kincin la perkhat da gawe kinti kemban bon su ong bik sange ke school khang ke school tu kolong se ka badai ba kani ke school kawan tanang kecing muncul jongki pakai situ kadai nam tak kecing toy jongki kuri ki jongki jong kadong katang jongki Shosho nak Pynsaphriang kadur kot jing pertas nong bat ke audio recording bepertas nong Ïamih Paidbah penban wakting sorar ubak kit bor lang mukim shem na shem ya ka phone call nak ka benta ka jingkeli balai mi ke huri hura haba kumunong elam Shnong ru utip bat pha penbana Ïamih Paidbah hakani ka sngi Habatin, Paidbah ki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ika dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita.
Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.